Kerajaan magjato, mataod na laung ta in mamaid din di halaw man sin gumiini, sin pamaid isa-isa niya, di misang makarungog ini piyamairan niya kaniya, hati niya parkala, bang siya abutan doon hayan amuin biya mga kadyot in pakarajaan katan. Hati niya biya luparagbos, wayroon paghali si mga katan jumato. Asawabit to, bang pajatoon sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibo dahin nagahali, iwan sin wala nagahali, bang kabayaan sin Allah ta'ala pajatoon jumato sadya. Asawabyan in sareyo-reyaw laungta, amuyin lawakon na to imparsababan, misan kita lang ta makaukat din di halaw man sing gumini, amin makalamod kita hatumpukan si mga sila, amin ini lasahon sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di halaw man sing gumini, lawi lubat na to dito haadlaw gana-gana. Naman jari, dahil nga mga yato kakunahan sing kita niyo, amin ini tilusahon yung mga pakaradyaan ito, hasupaya ando kaylo diin imbiya mga kakausan na to doon hayan ng timbangan sin parsukuan sin tiap-tiap ang bukmano siya dito hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang paimparkala na to ini aun wakturi na to kananaman yung mga pakaradyaan magyato bang kita bukun maayad doon haon muklas din kato taniyo in agama Islam di na to kana naman. Karena yung mga pakaradyaan siyabot ka to taniyo si mga kaulamaan na to, pag-ayad hasupaya ando kaylo kita niyo makapuklas din ha tiranan sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahali kita hatungod parkala, siyabot si mga kaiwanan ulama, hangpuin taod niya sa sumagawa, nahimpun siya ato parkala da. Kaysa parkala, suway kita maghali sa laggo-laggo masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang di makapagtawbat iniipon, tanto insyari ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin pag-iyanon syirik. Hati niya, amuin lumang kita, laung ta halgaan ta rin di halaman sing gumiini, biya simpang halga ta hatuhang Rabbul Alamin. At tawa uno pakaradyaan biya sa pagtun piya pagsaon sing kitain Tuhan na to Rabbul Alamin mapatot pagtag-ipunan isa-isa niya tunggalon sadya sumakawa aun hapitan sin bigi jantong taroon haon amuin kababayaan sing kita bukun haaturan sarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nasibo dahil kaaunan niya sirik dakula iban sirik kasibik inyan katan daing ha mga tiranan hikapuklas sinabu nagngangan Muslim daing ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwan niya amo na yung pag-ianon kakupur. In kakupur dunhan sampay tiyayutod si mga kaulamaan beta katutan niyo miabot siya sambil ini intaud niya. Ya sumakawa inya to katatan muy daharap maud pa amuin pagtabahon lang niya kakupur. In kakupur damikian bang di makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to sing kabuhit niya. Tanto muklas siya daing haamuin tiranan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mapanganal niya in siya Muslim na naman buat malengkan in siya nakawa na rin ka Islam. Hambuk biya mga parkala biya si mga jimadyato halaman na to bihaon ini karena in kabuhi sing kita niyo subay lumabay rin hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tutukasan sin Tuhan na to Rabbul Alamin tiap-tiap lumasasiha ipon niya ampain ipon niya lumabay rin hatutukasan niya makapuas siya rin hatutukasan niyaon ganapan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala bugat hati niya kitaon bambiya diin
in hugot sin pangamdos sin bigi jantung niya iwan sin amal ibadat sin ipon niya bang ing kakahinang yaon wala da ka nakaukat daing ha amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na imbigi jantung niya amoy in masi-masi simusugpat patuhan na ito Rabbul Alamin labay ring ha pag-ibadat labay ring ha amin muamalat longta pagsumad dya iwan sin pagkahi iwan na singkatan uno-uno pakaradyaan amin suway sadya mahinang niya pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala hambok lang taring ha mga ini mabayata hilamod hipahati amin parkala lang tamabista pagkupur makahuwa din ha aga masin Allah subhanahu wa ta'ala biyita si mga ini kaulaman lang niya mani'taqada anna ghayra hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadyi aw anna hukma ghayrihi ahsana min hukmihi kalladina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir beta doon hay ni hisiyo-siyo lang ni mag-i'tikad dengan mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-i'tikad siya bunal tuod in dugaing panghindo na ka pagpatumtum da ka at walang ta amoy ini pagpaamo sin hinang doon hayaon labi marayaw in pag ini baita sin dugaing deng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan labi siya jukup-jukupan agaron sin manusia atawa in hukuman dugaing deng hukuman dia rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi marayaw na bialong niya sinamuin mga sila labi nila in hukuman sin mga sila tawakit at isin pagyanong tawakit amo na in mga sila nagtataat paamuin hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu dabuhi iban patay na inyaon lang niya makasud siya palauman sin kakupur nakita ka mo in pakaradyaan na to bihayaon dianasin agi in kalasahan mo malasakay mo ahon-ahon di siya misan makapamaid kay mo yadto na sadya muklas amuin kaya ingatan mo suy-suy na sadya bihan sibo dahil kaaunan bukon halawman sing ikaw malayo dahil kay mo iwan sinyaw na lang simbay mo hat-hat jawiya mga mamaid dahil hambuk lokal pagkatumo kaniya wala na roon miumuklas na lang ta in amoy in palsupatan sin jasad iwan sinyawalikan na in mga ini mga katote manghuran hakam Islam suway in tiap-tiap hambuk din katutan nyo lawa kung tuod in mga parsababan hasupaya sumampay in ini paglasa sin ipon madto pa amuin mapatutlasahon wayron makaliw paglasa ano na in paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala bangin inikatan maurul sing kita ang palangta tagama na inyawalihan sing kita doon hayan kung waktu lang ta muklas siya rin hajasad hati niya tagama na siya na misanununo na in kiya bubutangan na tawahaw-haw na siya nakabutang misanununo na hadyan pakaradyaan niya in yaon kataan habok yan to rin ha mga sabab sin in siya wayroon kasusahan niya dahil hindi halaw man sing gumini sampay pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikaruan niya amoy in lamta in pamandang sin manusia at pamandang sin jasad niya doon siya timututog hapakaradyaan labi mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangunsin siya ang paniya tiyutuyuan inyaon katantan ano kaylo lapas siya rin ha mga uno-uno pakaradyaan hika ini mumula atawa
hikasusa sinsiya haadlaw gana-gana. Nabi hikabalik ta pa amin bisara kain yan to hikawa sinamukmano siya. Biasim bihaon lang tadi majato alaman na to. Yari in sakit simaplag, sakit panyakit, amuin laung ta. Di tanah ja kaingatan ko no waktu rumatumbihan. Palaun sin kauman naka, palaun na sin kabaybayan naka, atawa hula naka, inyan katantan simaplag halunya ini. Naman jari muna-muna indaing ha mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam papaghaliun kita niyo si mga pakaradjaan. Papaghaliun kita niyo. Naman jari aun ding ha mga manusia lang ta pasal lang niya sinhuot simbiya mga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala nangandos na hadya patuhan Rabbul Alamin ay lang niya misan unuin hinangon tapaghali in katantan bang paratungon sin Allah ta'ala rumatong na. Bukon bihayad to impagyanon pagtawakkal. Impagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangon mo in sabab sindi hikamulakay mo. Sabab iaayaran kita si Tuhan na to Rabbul Alamin misan ingin hawaran tayo nibang tabin sa naon dumukal na kato in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya subay kita mag-ayat singin hawaran ta doon hayan bukon sa diyagin hawaran ta subay isap kita mag-ayat ha maruayin den kato. Bihanyan na hati niya ron hay ni di marakan yung pakaradyaan haupunta na biya si mga pagdini tampan sin ilong iban sin simudini hasupaya misang kau makasuok pahambuk tay manghud mo mantuwihat na ini hambuk ini ring hamanga di maaon ha antara sin dua kamu impaglamin bihanyan sabab labi-labi na tiutugila nila in mga inihaw no siya lumaway impaglamin daing hanapas sin manusia gumawa daing hailong niya iwan sin simud niya hati niya ada kala ring ha mga pag-ubo, daing ha paglura, daing ha mga uno na pakaradyaan, amuin maon ha antara nila yung paglamin. Ini, piyangadji si mga sila, mag-uubat yan, bang biya di inin hikayad na to, sing ginawaran na to. Sartain yan, puunan niya ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. In paghali, labi marayaw ring sin, amin magpaubat. Hati niya magkakiukugdan na yung pakaradyaan ito rin nakakunahan mag-ayad sa ininangon magpawag ka sadya. Sabang kau nagahali ding ha panandaan ito naon waktu yung mga ito katantan di jumatukay mo in uno-uno na pakaradyaan labi-labi na bangkaw wala miutas dahil hatuhan Rabbul Alamin ha misan da kumanlong tahang ka kudyak mata amin masikaw yaon patay buwan yaonin long tain din Kapi-kapi kapi pa semalam ako. Namoy ang tulong tahati niya yaon doon in amoy in titilo sa ta mga pakaradyaan mapatuta ayaran hagin hawabaran ta supaya kita di lang ta malamin. Na inyan to naman jari Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato al-wiqayatu khairun minal ilaj. In paghali labi marayring sin amoy mag-uwat kaw. Bangkaw kiukugdan na nasana ka magpaubat. Amo nato yung pikulon mo sabab in paghali ito asal biya bayta na kato tanyubihan asal din na panagnaan pa. Nabihag to ito mga katotay mamuran haka may Islam. Atin yung kakunahan sing kita ha uno-uno pakaradyaan tiap-tiap waktu amin tagamain nyawalihan sing kita umaluk patuhan Rabbul Alamin damikian in amoy in ini pandungdung sin igin hawabaranta dunhan
suway sadya amuin aon doon haon launta kasiguruhan sing ingkita wala nakabutas ding hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari kuno tamakain mga parsawaban yan kata. Amin lumasakato in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya lang niya amunain pagtawad. Pagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway ini daran. Siwo da kaya hatihan mo aunin ang mudusay man sinwala, subay ko magtawad. Sabab may ta, aun dunhan, wala mong isang kaya na naman na kayo ng kauto'y kasatuan. Aun dunhan, bukon din nakaptangan mo, sa daing haamin pil palangay mo. Dunhan. Apabila kau masagdawihan, sin mga yan tukatan, aun waktu sumakitin na tayo mo. Pagkala, subay kita mahali ang mga biyan. Na yung mga ini biyabay takato sin Quran mahamul niya. Inna Allah yuhibbut tawabin. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, malasaha mga sila magtatawad. Wa yuhibbul mutatahirin. Iban si mga sila magsusutsi. Sutsiin kabtangan. Malano dunguhon sin pagkahi. Sutsiin panamong tabong. Sutsiin kignot kahiwal. Sutsiin uno pakaradyaan diarasing kita hasupaya ando kayo uno pakaradyaan dialog mo pa Allah subhanahu wa ta'ala magrida siya kato mga katawtay ng uran. Hakam Islam nabantay nga ito nung yung pagyanong pagtawat in pagtawat mo na muna na dahil nga mga syarat niya amuin umukat ka rin harusa bang indo sa yaon kaya nanaman mo at tawalong takiingatan mo inyaon marwalin Allah subhanahu wa ta'ala runhan amin magtuy-tuy ka umukat din kanya salta magsusun sin nahinang mo salta amuin pahuuton mo halom sin bigi janto mo sin di na ka magbalik di mo nabalikan yung mga pakaradyaan yento amuyan mga katawtay manguran hakam Islam. Sumunod doon ang biyay takatutan niyo ittiba'un nabi. Magad kau haamuin katan amuin pamiatsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena impamiatsin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon yanin asalan niya pamiat din kaniya baran-baran niya. Buat malain kanin siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala hipabiatin kataan mano siya halaw man sing gumiini. Patay maon sin ununo na biyayta niya. Pagkakaroon ha ununo na kakahinang niya. Sarta lumukat sin katantan amun hinang. Doon ha amun hinang. Biyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang ha ipon niya. Hasawab yan, intuhan na ito Rabbul Alamin sambil nagbayta ha Rasul sallallahu alaihi wasallam papabayta aning katan mano siya alam sing gumini. Parang sin Allah subhanahu wa ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Baitai sila ya Muhammad bangmatan kamwat mala sa patuhan Rabbul Alamin na baitaan kanila ya Muhammad ittabi'uni. Singurin niyo ako. Hakatan kakahinang. Sabab bang kamuan simingod na haamin kakahinang ko lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhbibkumullah. Kalasahan na kamusintuhan Rabbul Alamin. Bukon sa jalasa wa yaghfir lakum dhunubakum. Sampai sindusa niyo ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala ibot in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya rain makaampun sindusa. Misang pagkawampunon si mano siya agad na injin iban sing kataan halaw man sing gumiini bangin Allah ta'ala rin magampun tanturi mo madaw kating kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in mahinang sabab singkatan hikarayaw piyag narayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw roon han simingod kaniya singkatan kakahinang amwad tuin sabab sinikalasakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyadiin na bang amuin hat maluhay mo hinangon
magtampan sin ilong mo, iman sin simud mo. Inkatantan nagtatampan, ikaw ra ko maninwala. Impanganan mo yato, pasal sin hukot, sin pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikatawang kay mo. Sa kalitoy gaman nakagawa ka rin nga akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biya may ta doon, hisiyusoy mag-itikad, bak inkatan sin pamiat, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun labi marayaw rin sin aming panghindo niya, atawa in hukuman, sin sara diara niya, aun labi marayaw dahil sin hukuman sin diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya lang niya sin, amin palabihon nila in hukuman sin mga tawagit, dahil hukuman sin ini Quran atau sunnah dia Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kafir insyayan kafir nakapuas siya rin ang agama Islam. Kita kau yan inaming bukat niya mga katawtay mamuran agama Islam naman jari doon ha subay tumubo in kabuka mo patuhan Rabbul Alamin buka din haun bukon sadya buka sin siksa niya in mga bariman, mabuka sila rin matay mainang malibadat nila. Amuad to in mga sila amuin ini maita. Sabab dun ha aming kabuka yaon na inyan katantan labi-labi na yung kabuka amin tiyatapok mo. Wayron na kayo natin manusia isa-isa mura amuan tuod in parsababan amin lumasay ng Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sarta maghinang kau marayaw. Magmarayaw kau. Doon ha amin tiyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na. Bang muad to maurul damikyan amuad to indeng ha mga ini sarayaw-rayaw mahinang sin ikaw bukon sadya parkala magmarayaw ko isa-isa mo sumagawa magmarayaw ko parwain din kay mo kitaon mo ingkataan ikakukuyag mo di halaw man sing gumiini amin mapakuyag mo inhamok mano siya biasing kya kuyagan mo sabab mita in siya tutay manghud mo nalawin na tuod bang siya kampung kaluarga mo amoy in subay bihad to indahan ng sintiyap-tiyap pamukmano siya magmarayaw hatungod parkala pakaradyaan sin siya halaw sin kabuhi ini amo pakalong ta ini amoin pagmarayaw hikakuyag sin mano siya misan amoin hikasusa sin mano siya subay lalabay ring hamarayaw karena doon hayan bieta doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah katabal ihsan ala kulli shay bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala diukot niya hasara niya in katan marayaw doon hamin uno-uno katan kaya panjari niya sampai lang niya paida kataltum paahsinul qitla bang kamu mamuno magbuno haturan sa sinullah subhanahu wa ta'ala suway pareho ng pagbuno pagpatay nakita ko si mga tao amuin inikyug dan sinhukuman suway siya patayon pagpiyon in tao amuin dihilan kapatot magpatay kani suway mahait in puddang hipaguno niya hipagutod niya si o amin makaming sanda muklas lang tayong uring ha inibaran hasupaya inya to tiyo-tiyo in ka na naman niya sakit muklas sa rundo ni manahot dahil habaran niya kanabiyata sambil wa idha dabahtum paahsinu ad-dibha bang kamulong niya magsumbay parayawan yung pagsumbay niyo biyata doon sambil hipapahasa marayaw in amin laring hipagsumbay mo ha mga hayop susumbayon mo amin hayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala kita kau yan sampay pa amin hayop suway siya makananam sin amin bukon datuod masakit bihan in kananaman
bukon doon namin lang ta maghakok pa in siyumbay bihan magpandaranan pa ha ini lokal piyag sumbayan bihan naramik yang hindo kato tanyo in subay yaon kato in kasabar mga katautay manghuran hakam Islam nasabot sampay halam sing Quran labihang gatos lokal halam sing Quran in pag-iyanon pagsabar sa kaula-ula in katankig nut kahiwaltay ni aon doon haon tupan niya simpagsabar pag-iyanon na ini dahil nga mga salaggo-laggo tutumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat amo hindi siya laung tatumupot hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya imagdihil sin tutumbasan sin pagsabar sin ipon niya bihan yan nahasabab ito bang muna urul yung mga yan katantan sa laggo-laggo dahil nga mga ini tutumbasan madawhat sin kita karena aon din nga mga siyabot doon han laung niya rin nga mga amal tu amal di laung niya maubos sa timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tahad law akhirat tawagon im mga sila nagdarasin kasabar doon hayan banghaon na sila karena in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon amin kia sulat wala pa kaw piaganak wala pa kaw limalahil maripadunya asal aun na lang tupungan sin amin ini timbangan sin amal na hinango haon na siya timbangan asal ampain ini di siya lang dunhan mabiya singkatan amo na impag-iyanon muna rin hakatan dunhan amo na mga sila magsasabar hikaruan niya amo na mga sila magpupuasa inhikato niya amo na mga manusia pati maapun ha mga sila amoy nakahinang do sa kanila hati niya masandal sila haununo pakaradyaan biya tu perkalain so katon ini hadlaw akhirat sintuhan na to Rabbul Alamin in mga ini beta doon law niya haadlaw kiamat bang siya dumatong yunadi munadi yawmal ba'ath ayna alladhina ajruhum ala Allah hauno na law niya in mga sila amin hitumbas kanila Allahu Ta'ala in magtumbas sa waktu yan amo na yung tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala pa kikita sin mata wala pa riurungog sin pangdungog wala pa misan na angan-angan sin bigi jantong sin manusia unuin mga tuin kaisa niya lang niya as-saimun was-sabirun wal-aafuna 'anil nas ja'alana Allah wa iyyakum mimma yunadi alaihim bihadan nida murah-murahan mga katautay manghuran makalamod kita niyo dahin haamin nasabot tuyad to nagdarasin amuin kasabar ibandaran sila na pupuasa bukon sa jahabulan Ramadan ibanin sila pati maapon hapag kahinila manusia bihan yan mga katautay manghuran na Islam na iabutan na isap kita niyo sin waktu magmaap dakuman manghumbay na ako kanyang katahan na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Atulan amuin atulan biak tulka tutanyo sin akamatan Islam labay ray nga amuin
pamandu kakahinang si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan na matawag kabakan si kita niyo amuin hamang sila magkamatay, in makaayupot kanila, makasambahayan kanila, makakubol kanila, amuin makaligo kanila, inyat tukataan bukun haatulan sin agama sin kita niyo. Bukun amuin laway rin hapamandu, kaya upihan sin kita niyo ha Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab mga maastay mamudang mapag-arama in kaya pamin katutan yung sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalihalan sin amuin tao bang mapatay na upat parakala da. Wala na ron nakawa dahil nga amon upat parakala intiutat katutan yung sinsara amon intiya wajib hinamon nato hata umiyatay biya na sinliuon sa puton sa bahayang hikubol nin damit kiyan hamanga upat yato aun atulan amuin kabayaan sin sara sin aramatan ni Islam amuin atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay rin ang pamandu sunnat sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf na yan mga amuin maasing kami ang pag-arama ingkataan hinam bang di kumugdan ang proseso niya di tayo maun sin nagdaak kaniya na biya na sin sambat mga palamuan sin kami ang pag-arama magpakakita baha kita niyo amuin tao diayaw amuin tao miyamatay sambil napapagkubul kaniya wala tuod kimugdan haatulan amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makapamuong kita niyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sa inamuin halawm niya to di na tumakan. Kita niyo iniray nga Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpapanjari kato damikyan sambil pagkamatay siya rin magpapatay kato sambil paatulan amuin pag-ayupot kato subayra imaakad amuin tagpapanjarihan kato kulang labi mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagkasambot sin kita niyo labay rin nga pagliho, labay rin nga pagsapot, labay rin nga pagsambahayang, labay sambil pagkuhol ini aun kataan proseso niya atawakan atulan niya amuin doon haatulan siyunat katutan niyo sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na kayo makapahaba sinamuin ilaw tabihan mukaddimat maniutiyo mari kita niyo paamuin sumpat sin pangadyan na tulimabay apalihalan sinamuin sipat sin pagsambahayang hatao niyatay kulang labi yari kita niyo haamuin kabtangan sin nagbakto sin kitab habay kabtangan niya wa idaka na tilmaytum ra'a yuqal Allahumma gfir laha wa in kanat al-janaiz isnatain yuqal Allahumma gfir lahuma ila akhir wa bil jama' in kanat akthar min dhalik yuqal Allahumma gfir lahum ila akhir. Amma idha kana faratan fayuqal badal ad-du'a lahu bil maghfirah Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa'adin bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salam waqihi birahmatika adabal jahim. Nasambot na today ang mga amuin
lima bayaon palihalan sin amuin pangindua amuin pagduaan nato ha amuin taumiyatay ha amuin sa mo nagkasamhayang natumtumon sin kita niyo mga palanggungan ng mga pag-arama inta umiyatay suway siya in duahan nato harap pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayuan nato siya dua patuhan nato Rabbul Alamin bukun in kita niyo mangayo kaniya dua sa pangayuan nato dua kulang labi dua ingin pangayuan dua iban si mangayo kita niyo mangin dua kaniya amuin subay kita niyo mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala dua hata umiyatay yaun bangman siya amuin ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kasaan niya manahod maaslag nakatatampal iban sin nakatatapo nasabot na to ini kulang lawi haamuin nakawa na to limabay siyari kita niyo hakabtangan sin Sheikh law na waidaka na tilmayi tumraan yuqal Allahumma gfir laha bangsaw pa malaw na in amuin mayit yaw natawakan niya tayaw babae tiniaday diha amuin bahasa Arab aw pag-anong damir niya itugila mo siya hain siya babae law mo Allahumma gfir laha bangman iampun in mga paldusahan niya sambil pakahinapusan sin dua amuin nasabot na to lima bayaon hati niya amuin mga damir yan tukatan pinahon mo paamuin damir harap matto paamuin damir babae law nabihan wa idha kanatil janaiz isnatain yuqal Allahumma gfir lahuma inyato kay na nasabot na to panagnaan hati niya bangin babae at tawakanin taumiyat tayong babae induhan talong man siya yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sa labay ring hamuin luka Arabiya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afuanha sambil pakai na pusat sin dua inasabot na to lima bayat to Allahumma gfir lahu warhamhu dahil amuin mga dua law tabihan hatungon sinamuin tao miyatay nabang sa pamalaw na dua inamuin tao siya bahayang yaon naibay tata Allahumma gfir lahuma pidahan tayo sa bintamir amuin ipangayuan ta dua tartanto haamuin dua sila yaon sambil pakahinapusan niya wabil jame in kanat aksar min dhalik yuqal Allahumma gfir lahum nabang sa pa may sab amuin in tao miyatay yaon mataod lang tabihan at niya amuin miyabot na sila to sambil pabay sambil palabi in dua atay sab kanila pinahon lang nabihanin amuin damir inakabtangan sa Sheikh Allahumma gfir lahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum pindahamuin damir habihatin amuin dagbos niya nawang sa pa maamuin di mo kaingatan nakalam in dua maas nila amoy atin magkulang maglabi inamuin kabtangan sin Sheikh law tabihan palihalan sin amuin bangbiadin in pagdua hamuin tao law tabihan hamayin mari kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala paamuin biadinin hantang sin pagsabahayang hatao niyatay inagi sin Sheikh long nabiyan was sunna an yaqif al imam hidaa ra's ar rajul wa wasat al mar'a wa an yakuna ar rajul mimma yali al imam idha ijtama'at al janaiz wal mar'atu mimma yali al qibla wa in kana ma'ahum aqfal quddima as-sabi 'ala al mar'a thumma al mar'a thumma at-tifla wa yakunu ra'su sabi hiyala ra'si ar-rajul wa wasat al-mar'a hiyala ra'si ar-rajul wa hakadha at-tiflatu yakunu ra'suha hiyala ra'si al-mar'a wa yakunu
wasatuha hiyala ra'si ar-rajul wa yakunu al-musallun jami'an khalfa al-imam illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfa al-imam fa innahu yaqifu an yamini. Ini palihalan sin amuin mangbiadiin inhantang sin amuin pagsambahayang ha amuin mayit ha tao miyatay amuin banghain kaulong tabihan timindog sumabahayang ha tao miyatay. Law na sin nagbaktol sin kitab was sunna an yaqif al imam hida ra'si rajul wa wasat al mar'a. Dahil mga sunnat law niya bihan inamuin imam timindog sumambahayang hata umiyatay bang usog in tao umiyatay timindog kaw hatungod sin usog bang babae ha amuin gitungan sin baran sin babae bang usog ha tungod sin bang babae ha gitungan sin amuin baran niya. Wa an yakuna rajul mimma yalil imam wa an yakuna rajul mimma yalil imam idha ijtama'at al-janaiz. Iday di bet asin sheikh banglaw na bihan mataod amuin tao miyatay in usog sumay siya amuin dapit mari pa imam in kayba na niya tumangaon lamod babae dapit matto pa amuin kiblat wal mar'atu mimma yali al-qibla. In babae hati niya subay siya dapit matto pa kiblat. Mangsaw pa mabihanong tahabay at tawa masjid hibutang in mga tao amon nung tabihan matao din sa bahayangon apabila aun lamod doong babae naglamuay in usog kataan subay siya parapiton mari paamuin imam damikyan in babae dapit matto tampal matto paamuin kiblat. Wa in kana ma'ahum atfal quddima as-sabi 'ala al-mar'a. Mangsaw pa maaun dahil doon mga bata-bata umusaw ni sa babae law tabihan mga malagbo na paunahon mari paamuin dapit sin imam in bata-bata usog lang tabihan in babae yato para pitun matto paamuin kibla thumma al-mar'a thumma tifla. Bangsaw pa may inday ni kulang labi mga maas tayo mangod na mga pag-arama. Bangsaw pa maun bata-bata biyahan paunahon mari dapit mari paamuin imam amuin sumabahayang in bata-bata usog misa bata-bata usog dahil nga amuin babae thumma al-mar'a thumma tifla. Mangsaw pa maun tu janaza long tabihan aw bata-bata usog aw babae aw bata-bata babae paunahon mari pa imam in bata-bata usog pagubos amuin babae malagko na tawa-taw maas pagubos ampa bata-bata babae. Wa yakuna ar-ra'su as-sabi hiyala ra'si rajul. Habihan tumangsaw pa malong na aon bata-bata usog iban sin usog malagko na tawa-taw maas papagtunguron in sinamuin bata-bata usog iban sinamuin usog taw maas yaw. Wa wasatal mar'a hiyala ra'si rajul. Bang aon babae hati niya in tunguran at bangko mag-arin sinamun janaza in tunguran sinamuin babae doon siya hauno haamuin gitungan sin babae hatungon sin sinamuin usog. Wa hakadha tifla yakunu ra'suha hiyala ra'sil mar'a. Damikian bang aun amuin babae ban sin bata-bata babae papagtungurun mo in nila karuwa. Wa yakunu wasatuha hiyala ra'sil rajul.
hati niya mahinang dainit tuin amuin tungaan simbaran simbabai atau akan iwan simbata bata babai, maka tungod siya haamuin usin long tabihan